mai I pōtiki rua ki te toka a whaiau. Rere iho ki ngā tukemata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. He rangi mokopuna I te hōtoke, he rangi mokopuna anō hoki I te kaupapa moko tini. Nau mai anō rā ki Kapu Taira. He kaupapa ka pāhotia e mātou ngā reo irirangi e toru nei a rā ko Turanga FM, Radio Ngāti Kahungunu me Radio Kahungunu. Now speaking of Kahungunu, Ngāti Kahungunu celebrated Te Tini o a rātau ake mokopuna, and it was a fun-filled day held at Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu. These babies and toddlers made their whanau proud at the kōhanga haka event. Tai hoa tērā kaupapa, engari I te tuatahi ake, anei ngā pito kōrero o te wā. Kia ora rā e hika mā, ko hoki mai anō te pahi hoko ika o Ngāti Porou mō tēnei tau 2025. E kā te wā haere ana kia koutou I ngā wenerei katoa. He pākete hi ika, pākete miti, me ngā kai kua tunua kētia, hei kai pārekareka mā koutou. Haere ki tēnei whārangi pāpāho papori o Ngāti Porou, Fresh Fish Truck, mō te rārangi wā. Ki tūranga nui a kiwa I nānei, e rua rau ngā mema o te hapori o tūranga ka whakapito ngoi hei ngā wiki e rua, hei whakatika I te whenua whānui o Waiohika Estate me ngā wāhi tatarawa. Whai muri I te rua mano o ngā manuhiri I tai atu ai ki reira mō te hui Rhythm and Vines. Nā te kino o te huarere I ngā rangi e rua whakamutunga, waipuketia ai ngā wāhi katoa o te whenua. Nā reira he mahi nui kei te haere e māno ai te wāhi nei. Ki Kahungunu I nāianei e whakaaro nui ana a Health New Zealand kia panoni I ngā haora pō ki te whare hauora o ahuriri. Ka tīmata e nei panonitanga hei te marama o Poutu te rangi. E ai ki te kaiwhakahaere o hauora Aotearoa a David Warrington, e mahi tahi ana rātau ki tā Health Hawke's Bay, me ngā rangatira o te rohe, ki te kimi I tētahi huarahi rautaki manaaki tangata tūroro hoki. A kāti koira ngā tai pito o te wā. Ngāti Kahungunu Moko Tini was held in December last year, where hundreds of cute kids representing kōhanga reo from across the rohe came together to perform live on stage. Kaore a mātai te rūpahu, anei aua tamariki pīwari rawātu. Ko heke tūro huata tōku ingoa, ko au te hauwhakahaere a motu. Koenei taku tūrangi I tēnei wā. Koe no Ngāti Kahungunu a hau. Mai te ata ki te pō. Nā kōrero mai mo te kaupapa nei a moko tini. Ko te kaupapa moko tini I taua wā I te tau 2015, ka tīmata te kaupapa ki te rohe o te waipaunamu. Ai, nā rātai hei whakaingotia tēnei kapa moko tini. Mai taua wā I ki tēnei wā I whai ana mātou te kaupapa o moko tini. Kei te pēhea ngā piropiro I a koe mātaki ana I nei mokopuna? Hari kōtoku ngākau, kia maumahara ki o rātau mana aho ake, o rātau te mana o te tomaiti. Koenei rau whakaro, kei e hea ngai o rātau mahi āringa, o rātau poi I whiua, ki te papa, e pai ana. Koenei te tō rātau whakaro mo te tikanga o te waiata, mo te tikanga o te mahi āringa. One of your pipi in the Mokotini Ropu. Hi. How do you feel about that? Oh, it's really exciting, eh? Like just to see her in a space where like our culture thrives in, just seeing her in that space. Me myself, I didn't grow up in that space, so I got to a certain part of my life where I felt like it was needed for us as Māori. So when I did have my own child, I thought that's the best space for her to be in, for her to thrive as a Māori. He aha te hira-hiratanga o tēnei kaupapa ki a koe? Te reo Māori, ia rā, ka hoki mai ki te Kainga, he kupu hau, ka akongia ia, engari te hira-hira o tēnei rā, ko te whakakotaitanga o ngā tamariki, me te whakanui I te ao Māori, te mana motu ake, e rā mea. How important do you think this kaupapa is for our tamariki mokopuna?
I really think it's important, especially with what's happening with us at the moment in our te ao Māori and Aotearoa, but I think it's really important to get our babies in there doing the kaupapa. I personally myself, I've been working my baby up for like 2 weeks doing the pūkana and we're doing the tāne pūkana, but kei te pai. We're doing a pūkana, yeah, we're doing the nonetheless. pūkana, but, you know, installing that into them like as soon as they, you know, are born. So, ai, he pai tēnei kaupapa kia hau. From mokopuna to matatini. Oh, that's it. Yes, that's the goal. Yes, they're right, you know, those mokopuna there will definitely be up on stage at Te Tini one day representing Ngāti Kahungunu. That's so cute. Tomorrow in Kapu Taira, we check out the Kiorahi competition held out at Te Waiherere Domain last weekend. Engari, mō tēnei wā. E te ti, e te tā, Hei hei kona. kona. Speaking of matatini, 7 weeks and counting. Ka re roa. Ko te reo, te take.